Ya malakal mauti he malaikat maut, man bagia min khalqi, man iku sapa bagia kang isih keri min khalqi saking makhluk ingsun. Fayaqulu mongko dawu sapa mongko jawab sapa malaikat, ilahi do Gusti kula, anta utawi panjenengan iku al hayyu zat kang gesang, alladzi la yamutu kang ora bakal sedo. Bakia isi keri sinten Jabrailu nggih niku malaikat Jibril, Mikail, Israfil wa hamalatul arash. Wa ana hale utawi kula iku abduka kaula panjenengan ad-dhaifu kang lemah. Setelah malaikat Israil malaikal mauti perintah dening Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan lautan sampai asad, sampai tade sama sekali aing menikah. Kemudian malaikat perintahki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan gunung. Ampun potos Allah Subhanahu wa taala ada budak malaikat maut. Man bagia min khalqi, siapa sekareh dari tang kebula bagi beda tang makhluk reseki odi. Ilahi antal hayyul qayyum la yamu, antal hayyu la yamutu. Gusti mong ajunan seodi kekal abadi se tak tesedeh. Maka al hayyu, sifat al hayyu aneka adalah sifat se mencakup segala sedejana sifat Gusti Allah. Karena tanpa sifat al hayyu maka ada sifat selain wujud kidam bakok nika sebab pada situng sifat napa al hayyu hidup. Jadi mun ada odi ya ada kafir ya. Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Quddus. Sifat-sifat Gusti Allah nika tercakup berneng sifat situng sifat kibaneka sifat al hayyu. Makanya seran orang doa kemudian ya khairan kelaban al hayyu tolo kala ya hayyu ya hayyu ya hayyu, maka insyaallah Tuhan terima. Nah nika biasanya para salafun as-salihun maca doa belu-belu sekali sebelum iqamah salat subuh atau sebelum ngelakonin salat subuh. Ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Ini ijazah dari Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alawi Sayyidina Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alawi Al-Maliki. Ya baca belu-belu sekali. Ya hayyu ya qayyum. Banyak manfaat dan faedah sifat al-hayyu nika. Karena sifat Gusti Allah terkumpul bernesitung sifat peneka al-hayyu. Maka mun ada sifat al-hayyu otomatis ada sifat-sifat selain. Orang kono ni kata apa tepak le sana, keng cuma mantep atena. Ya mantiki ya. Bini ngandung, abid saya keluar, kanjana keluar kapi, takut mati dalam jan sebine, jajal rain tar ke kiai kak. Beri bi kiai tolesan, oneng macah, oneng, baca ki. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Sangkun ya hayyu, ya qayyum. Berhubung orang lah tak pate anu, le sana tak pate fase ya kayuku, ya kayum. Oleh apa dari kiai? Oleh beritan le apa bacaan ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya keluar kiri bayin brojol ya sangkuna ya hayu ya qayyumu le sana tak tepak keng ate na mantep ya kayuku ya kayumu keluar kiri bayin. Nah ini kan sifat al hayyu. Ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Nika orang semacam nika insyaallah di saat orang-orang pada mati atena orang seahli macam nika insyaallah Pak Odi atena tining Gusti Allah. Di saat orang pada kebetir ben rasa takut orang nek petenang tining Gusti Allah karena atena selalu Odi selalu
engak dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Hayyu ya Qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. La ilaha illallah. Tayyib. Jadi malaikat jawab dekat Gusti Allah. Apa ki ibadah dari tang makhluk seki odi wahai malakal maut. Ilahi tu Gusti antal hayyul alladzi la yamut, antal hayyul ladzi la yamut. Tu Gusti panjenengan semaha odi kekal setak bekal teseta al hayyu. Banyak wirid-wirid ya hayyu nika. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir asli sya'ni kullah wa la takilni nafsi ila ahadin muntir min tarfika tarfa min khalqika tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum. Nika bacaan-bacaan rata-rata al-hayyu ya qayyum nika bacaan sebelum salat subuh. Ya mula aban ya la takira majaji ya. Yang baca tarah yang baca mannya mana tedungnya. Mudah ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya waku nyaman sara ngerok melko ongku ngiding bacaan dia. Waslih lana al-a'mal fid dini wad dunya ya hayyu ya qayyum. Aduh. Jangan sirat, jangan rapat. Nah, bacanya saya pokon sebedaya hayyu mun sampean tak apal. Iki saren yang YouTube aja beli-beli boleh. Catat. Apalagi nyaman pada YouTube aja kari meli boleh. Tahu saya entar ke jompok bian pun. Beli boleh, shred beli boleh, dia ada boleh dia. Baik. Nika sifat napa? Al-Hayyu. Empun kare sapaan malaikat tuh ajunan seodi kekal abadi Gusti. Baqiya Jibril, Mikail, Israfil wa hamalatil arash. Kare empat Gusti ajunan langkong ngaone ngen Jibril, Mikail, Israfil ben malaikat setokang eba arash. Wa ana hale utawi ingsun lemak bareng aban. Abduka yaiku kawula panjenengan ad-dhaifu kang lemah. Karetan kawula Gusti. Kebulan ajunan saya sangat lemah Gusti. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ikbit arwahahum ikbit jabuto sapa sira arwahahum ing pira-pira ruwe kabeh. Kalaknya ben malaikat Jibril cabut malaikat nyawa daripada Mikail Israfil ben malaikat hamalatul arash setokang eba arash. Mare potos thumma yaqulu nuli kari-kari dawuh sapa Gusti Allah ya malakal maut malaikat maut alam tasma' ana ta wis tau krungu sapa sira kauli ing ucapan ingsun kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Sedati pembahasan kullu nafsin dha'iqatul maut. Alam tasma' ana tau krungu sapa sira kauli ing pengucap ingsun kullu nafsin utawi saben-saben awa-awaan kang urip iku dha'iqatul maut padha nyicipi ing mati. Wa anta hale utawi sira iku khalqun makhluk min khalqi saking makhluk ingsun. Mut mati ya sapa sira? Anta ya sira. Fayamutu mongko sedo sapa malakul maut. Masyaallah. Apa bantak ngeding datang ocaan wahai
malaikat penjemput nyawa. Tang ocan sebeda dalam Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa harus mati dan kepada kami dikembalikan. Walladzina amanu wa 'amilus salihati latunabba'unna lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Barang siapa yang matinya membawa iman, orang banyak yang beriman dan beramal yang saleh, maka akan aku siapkan baginya minal jannati daripada surga ghurafan, kamar-kamar, tajri min tahtihal anhar, tempat se mengalir ning bebenegak dinto, sungai-sungai se lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, khalidina fiha, selama-lamanya. Jadi ku ning akhirat separo tak ada. Mun ning dunya kan setengah ki beda. Setengah genteng, setengah tak pati genteng, tak patere beda ning dunya. Tak pati genteng. Dari mah kabur, tak pati nyaman abe. Ning akhirat tak patir ada. Bila tak nyaman ya tak nyaman. Bila nyaman ya nyaman, tetapi tak pati nyaman re ada. Tetapi separo ke swarga dak beben neraka ni ke sobu. Seminggu swarga, seminggu neraka, sip-sipen tak ada. Khalidina fiha. Oneng kolam ibaratnya. Gelisat lawan gelisat deh lah. Mau nanti dadung lekit kan komona sama aja, yang mbak neng kolam. Aja beda bangunan semacam kamar dari kaju, dari pereng, napa dari cetek, beda kolam abilon, setiap ada lah, kengkari nyaman tok kolam. Orang seneng seneng. Aceling babon punya cuko, beda air mancur, padahal air nggak kotor. Terus dia remek kue swarga. Siapa ki ganggu serang? Orang yang beriman ben orang yang beramal sesoleh. Mun tak senikah, tak bisa. Apa tandanya orang-orang yang beriman beramal sesoleh? Ben sediaki kamar-kamar se mengalir dari beben kele aing-aing, se lebih putih dari susu, atyabu ahla minal asal, wa abyadu minal laban, lebih manis dari madu. Are aing songai ye bene enomenan ni ka. Aing songai ni ke lebih manis dari madu. Allahu akbar. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang selalu sabar. Ngelakonin beramal sesoleh tapi tak sabar. Tarawih tak sabar sampean. Wabit. Wah kecetet tok. Ngaji wabit tak lem sabar. Mangkana terusaki ayat nika alladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru. Pertama orang yang sebekal ulia swarga nika, orang yang selete mate kapi nika, orang yang bertanda, orang beriman pasti beramal sesoleh nika tiket ponan. Terus tak cukup ke nikah. Alladzina sabaru, yang pertama sabar. Sabar. Mun tak sabar tak bisa oleh swarga. Dari metro di swarga mun tak sabar. Nah, pasan nika ngelatih bede kapi dalam pas bulan Ramadan nika. Neng bulan Ramadan nika sampean mun apasa dengan sebenar-benarnya apasa. Anika ngening kapi ponan. Beden yang bulan Ramadan kapi esena seteja nika berneng bulan Ramadan esena latihan nika as-sabru ala thalathati anwa. Sabar nika beda telok macam tangere. As-sabru ala thalathati anwa. Sabar nika terbagi jadi telok bagian. Pertama sabrun ala taatillah. Sabar taat norot perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasabrun an maharimillah, ben sabar ningkelaki apa sik haramaki dening Gusti Allah. Wasabrun ala aqdarillahil mu'lifa, ben sabar atas ketentuan Gusti Allah saya tak menyenangkan atau saya menyedihkan atau saya menyakitkan. Nah, telok sabar nih Kak, sabar
taat ke Gusti Allah, sabar ninggal larang na Gusti Allah, sabar atas ketentok na Gusti Allah, wa tajtami'u thalathatu fis shaum, sekapin ini keberning pasah. Fa inna fihi sabran ala taatillah, sesungguhnya dalam puasa itu ada kesabaran di dalam melakukan taat kepada Allah, karena perintah bi Gusti Allah. Mun tak perintah tak apa-apa. Perintah bi kita apa-apa kok. Lek perintah banyak kita apa-apa. Sabran ala taatillah, sabar atas perintah na Gusti Allah, orang apa-apa. Nomor 2, wa sabron amma harramallahu ala saimi minasyahawat, sabar ningke lagi syahwat karena pun larang bi Gusti Allah sekalipun halal. Binena halal, nase'en tibi na halal, binena tibi halal, tapi karena larang bi Gusti Allah, sabar dan tak buka lek. Cak bukan nase dek lek. Mangkan mau naman tu je cak mantu bulan Rebe. Neser mantan pasak orang 2 hari aman toh Allah nguan tok ke mantan, wah cek habis tuh sih maghrib ya pak kau terkataran tok selagi sebi naik tulat alhamdulillah ngeningan nyabe aman tuh nih kesabel lele besar tekepe tak apa masih tekepe nyaman mau tekepe aja tepak lah aman to bulan to kepe mau urusan kepe anto orang apa sanikah ngelakuin taat ke Gusti Allah, orang apa sanikah ningkel larang na Gusti Allah sekalipun halal, binena halal, nasein halal, kopi na halal, kopi na kalau pay tayo nom ke bajena apa bajena sahur angak kelon kalau pay aduh pas benar-benar aku buka tuh ya Allah Gusti godaan yang terkutuk tak kuat nyongok kopi atau le rokok kena bi goreng gelan lah mare duca le kasih imsak aduh wis tapi abek nahan karena pun larang dinin Gusti wa sabran ala ma yahsulu lis-shaim fihi min alamil ju' wal 'atash wa dha'fin nafsi wal badan. Orang apa sanikah juga atas takdir Gusti Allah, apa tak nyaman kapi lapar abe lemes, abe lemah, tandi kekuatan sama sekali, arjeng, badan lemes, abe leso kapi. Tuh mun bene Arya karpa Gusti Allah, akata unjuk rasa ke pangeran. Lah, sabar ni kebedo telok kesabaran. Ning napa ning pasan ni kebedo telok kesabaran. Makan orang si apasan ni berarti ngelatih sabar. Bedereng mesoen sampian tahu sabales, bedereng ngecek tokaran ke sampian tahu sabales, jawab situng jawabna ini shaim kok apa sah ini shaim sen kok apa sah. Nah jadi orang se iman beramal sesoleh harus syarat nih harus sabar. Alladzina sabaru, ban orang se sabar ini syarat mutlak sabar nih. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat sabar kada. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu ay utlubu al-ma'unah, nyari pertolongan ke Gusti Allah. Apa sih pertama saya perintah? Bis sabri, sabar. Nomor 2 wassalah, ngelakonin salat. Sabar kada. Salat nomor 2 benyar ngabajang yang tak sabar, Jumatan tak sabar. Bulan surat alanjeng gelu ngale masjid sendemi surat apa wah kulhu cepat wah hebat ya Jumatan kulhu pandai gelu kana mosok lalu orang tak tahu entaran ke masjid beri kulhu beri masih tak surat Jumat tak surat munafik paling enten sabbihis. Surat ayat kedua napa rakaat kedua surat al-hal ataka hadithul ghasyiyah ya paling tidak wis inna a'tayna bikulhu
Jumat pole malaikat tau saya nyatet it lah boleh catat bener lah beri lah catat langsung double kulhu bi inna atoina bi kulhu pasti lah tau saya ti malaikat tak isabak bukun it lah ya weh mare lah double. Nah jadi maca dalam surat maca surat dalam salat nikah mun lanjeng pada sampean maca surat Al-Baqarah sampean baca surat Qul ya ayyuhal kafirun tetapi ayat jumlahnya pada berapa ayat Qul ya ayyuhal kafirun nikah kebe sama 10 ayat sampean ngalah Al-Baqarah 10 ayat lebih utama surah Al-Kamilah surat daripada 10 ayat ngalak si sampurna walaupun sampean ngalak dari surat Al-Baqarah matalan Al-Baqarah ngalak surat ngarak dari Al-Baqarah 10 ayat surat Al-Kamilah saya sampurna dari ada ibaca sampai budi ya 11 ayat lebih utama si Al-Kamilah tenimpang Al-Baqarah daripada 10 ayat cek kebilangganan inna a'toina biqul hujjah ya cek kebilangganan ya bener sunnah sholat ini ke sunnah sependek apapun sunnah nun iya sod oleh ganjaran cuma ya oleh sod tok ji. Nah jadi ganjaran dalam sholat nika lain bacaan Al-Quran kudu sabar baca ibadah sabar ngaji sabar ngaring mancing dila terlalu juga angin kepanasan kaojonon pancet tak kuliah masalah kakan nyucu lah ducal jukon aduh kurang sekonek mancing boleh sabar toleh juga toleh suarga tak sabar sampean kalau bireng mancing rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sabar wa ala rabbihim yatawakkalun nomor 2 syarat tak orang saya napa si mendapatkan kamar-kamar suarga gelek nomor 2 yang kibanekah wa ala rabbihim yatawakkalun selalu pasrah dekat Allah subhanahu wa ta'ala pasrah diri bertawakal penuh berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bulau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakumullahu la razaqakumut tayr kala razaqakumullahu kama yarzuqut tayr taruhu bitanan taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya pasrah diri seperti pasrahnya seekor burung, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli, kalau seandainya kamu bertawakal dengan sebenar-benarnya, kama yarzuqut tayr, sebagaimana sebagaimana tawakkal manok nika pasrana luar biasa tandik ke kebeteran manok nika taghdu khimasan wa taruhu bitana, kulaku dalam keadaan lapar sore dalam keadaan kenyang. Pasti Allah Ta'ala la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala abri rezeki ke manok sampean bakal bener rezeki mosok tak berina rezeki kalabi manok. Syaratnya tawakal situ. Kanjeng Nabi mengumpamakan tawakal enggak manok. Manok dia tak kebeter sek kakana laku, sek kakana du malam, tak pernah nyimpen. Ada setia laku nyari laku. Taghdu khimason wa taruhu bitana. Pagi budun awi cerwit kapi, buduk-budun manok wijur keluar. Moleng ibu pakan sampai anteng budun. Sore dalam kebodon kenyang kapi. Sampean kan kebetul, ngaji tok, laku apa? Ngaji seberapa kakek? Bina langsung ngocok, lo ngaji tok laku boleh. Buntuk kelampin pebalik ke negara yang bina aja. Penting akhirnya bina aja. Ngaji tak beki. Wala kotok telu lakin tak robo orang. Lah congok ora gua robo orang kakek. Ya enggak pernah kotan jak telu. Ora lah kotok, tek sote bagi ngaji sekali. Ut ngaji. Ngaji dok siapa jah? Ya ini salah lagi ya. Masya Allah. Kudu sabarnya. Tawakal enggak mano. Teti syarat sabar ben tawakal dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak den teh akhir tawakalnya sabak ya ada. Sampean kan tawakalnya di budi. Kayak bedak ngempit. Mardak ngempit tak sanggup kayak begaraci.
Dari Raci tak sanggup ke Baka Malang, Saiful Anwar tak sanggup ke Baka Surabaya Karang Menjangan. Diubudi nah, wis pasrahlah ke pangeran. Karya beri tematena do pangeran, ya mate ongku. Cicil pasrah aja dimulai dari ada tawakal nih dari pertama sampai berangkat tak ada rumah sakit mulai dari puskesmas nih pun sampai tawakal pun wis bacaan pangeran wis tau sanangis aku pasrah dek saya kebesah pandek lanceng umur dari Gusti Allah sehat sakit dari Gusti Allah cek tergebater berangkat ambu kada kata lemah kiai minta nomenoman syarat enom burung sementara rumah sakit mate kada. Jadi tawakal cek sabak dibudi mula tak nemu tampuh tawakal mula tak nemu obat tawakal yang ngasep sabak ya ada tawakal nih ya tawakal pasrah dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib kullu nafsin dha'iqatul maut sakapin orang ini kesehatan la ilaha illallah mati kapi orang sekus bagus nih mati para nabi-nabi nih kesehatan kapi orang yang paling kecintaan bi Gusti Allah Nabi Ibrahim sedah inni ja'iluka linnasi imama wahai Ibrahim aku menjadikan kamu sebagai pemimpin linnas pemimpin manusia Nabi Ibrahim Abul Anbiya bapak para nabi Nabi Ibrahim Nabi Adam Abul Bashar bapak manusia Nabi Ibrahim Abul Anbiya bapak nabi sedah Nabi Ibrahim inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin sedah bahkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengalahkan seluruh kedudukan para nabi. Nabi Ibrahim mencapai maqam khullah khalilullah kekasih, Nabi Musa mencapai maqam mukalamah kalimullah bisa mengomongan secara langsung, Nabi Isa ruhullah pelayar tanpa seorang bapak, nabi-nabi selain Nuh najiyullah lipat pemare bi situng kedudukna Gusti Kanjeng Nabi Habibullah kekasih Allah Subhanahu wa taala makhluk ciptaan saya paling kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu rabba Muhammadin fa innahu hayyun la yamut. Saban orang saya nyembah dan Nabi Muhammad lah tak ada umur. Saban orang nyembah dan kepangeran Nabi Muhammad yakni Allah Subhanahu wa taala fa innahu hayyun la yamut. Allah taala odi tak mati. Dama Kanjeng Nabi tak ada umur. Orang saya paling kecintain, orang sepaling bagus sedeh. Orang yang paling jahat mati dia. Iblis mati. Bakal mati iblis dia. Fir'aun mati, lek cerita aki beri Fir'aun. Namrud mati, Abu Jahal mati, orang jahat mati kapi, orang bagus mati. Orang jahat ya mati, le daripada mati tangan awak tu tireng bagus sampean. Kecuali mun jahat tak te mati. Jahat mati, bagus mati kan awak tu tireng bagus. Mati kapi. Sekus bagus mati, sehat jahat mati kapi. Lekare abak ria kare nunggu giliran, tak kira burung, mesti yung maki masjid marin nyaman bian. Mantel pada lancang ngomor. Ya pasti tak kira burung. Inna lillahi wa inna musa. Siapa musa ni ada tahu saya nyaman musa. Bobone mau nedar ki odi. Oh kelero berarti lancang ngomor kelero. Biasa menurut kebe contoh ni kalau lancang ngomor. Musen mati. Musen mosang rola. Oh, ada saya tahu engkau pun mosang dia. Tak kira burung. Majibu surau kare senapa kanjana. Pak Fauzan dah mati. Beri Pak Hulili dah mati. Kebe waktu waai wali. Set. Kikare apa ni? Kullu nafsin dha'iqatul thumma ilaina turja'un. Kapi bakal abeli dah ke Gusti Allah. Mumpung sampean kadik dunya, tak burung sampean dunya bakal tak ada dunya na sampean. Guna aki kanggo agama dunya na. Agama, tak burung sampean bakal sibuk sekejaki. Tadi ke